APSLC Dhonsuri aro Maipu Mohon Singh Tok Bipen Dol Buli Ahawar Kahomrida. Ini matizama ciklo ni pai Chris Yarni. All party held sidar conference ti hek pen APSLC Dhonsuri aro Maipu Mohon Singh Tok Bipen Dol Buli Ahawar bisorong piarong kacileng tuar kilik heno pigadim preparing to serak menji pusi kar kete pan kacinuri. Labang so tuar kacileng ponarar tum penangan kisung citong nanglo. Athe ke tuar jo sakti atu kidu thip lapen tuar kiwa kilik hino pitena job kidam kiwa lochar ne samar football ki bathu damari soi jangatum pencing nok penangan asik sak tipik citong nanglo kuta to bisang hopen pachini lasi prabjin pen karbin no temas konsul keparlo PWD sai kamen ki plan konserak je panta cukup cunuri pedo lapen te lokal emisi tilo tema hasnu pusitame kidam tang kilik aprang jong ke alam te junipi sita non kilik aidet apit ke adim nang kahumri ke apit alam lo tang nak kecing tu tak klem pon pedet kita Mohon Singh Tok Bipen akoi pipon tu. Pini 19 Dhonsuri constituency nili nang Cihumri glo asi dakela desoi rong pierong lo sita tuar bang hinopik amasi aso sangtita abui thong ma ke chela bang sung ulo student tum penceng lo ladak rong sor rat tu chela bang sa siksak pi khaya lo lasi la PWD in charge tumhan chuniri lo council ke chari tumhan la sodak मैंने प्राप्जिन पे लसो रिपेयर मैंने तुआर बनाई फांदे चुनिंग रिलो आठे पीमा ला रिपेयरिंग पुलते लादाक एरात तुमंगे कचेलात बंगे सुंगपिक हयांग लो लसी लसो पाजक जी फान पुलते ला तुम्बान ला प्राप्जिन पे लसो के बनाई फान रि चुनिंग रिलो नपेंगे फील्ड दो दाक फुटबॉल फील्ड दो दुंग हेत ला प्लेयर तुमदा कचेलात शिक्षा ओ खयांग लो लसो तुआर खेंग नो जनी पेन लसी lahai pen mane langdamra tuar bang ke benai pisi melo athe dak litum son a khelata dak du lasi asa player tum hanta laso langponra laso tuar ke benai papra jinje phan chuni rilo lasi dak ke 19 Dhonsuri ke la tilituma hasnu hello MSC lo sita alang li bang la Cihumri re मने इलेक्शन अपरांग एलांग लिखि चाट के बेउ है जेला नि फानंग पहाय न ला धनसुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नि पाचिंग थुर उजी दुआर पेन चेंग लो कपरे स्कूल हम बुना जे दसनसी एलांग लि पकलांग लो इलेक्शन अपरांग के सीता एलांग लि बांग चिहुंगरी डेडेट मने तुआटा सेलाम ले मने आजात डेवलपमेंट काम ता पीपेरेट लबियो फे मने फेलार दे लो एलांग लि बांग Lasisi alwar honya. Lasi laso hawar bangke pingtu thire mat rat tungka prang ateng mane kaching thur laso long de pin mat lasi asabo kaching thur development long dun bosante mesenji nanke la development akam tuata pinjo lasi lahai aprang itu BJP sarkar tungkipu mane nitum han nang pahai lete नितु मने मिशन काम पीजी रात फंटा लपें के परिवर्तन सरकार नवान पीजी पुसी अलग तुम पुलो सीता परिवर्तन में आके मेबंग ठेगलोंग देले यो ऐसी आके नो परिवर्तन संसी ठेगलोंग रोंग लसी हाला सो किछि चागातेंग बांगे फ्लिंगम दे देलो ला BJP सरकार तुमंगे